Ngiphinde nginamukele ngenza ukuthi kuyona-ke iJeffrey TV News. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel and also like this video. So guys, lana-ke ngiphethe udaba oluthinta-ke umculo wokholo laphana-ke uWinnie Mashaba ekuthiwa laphana-ke ube mayoywana ngenkathi-ke egxekwa lapha ey'nkundleni zokuxhumana-ke mayelana-ke nendlela afike ngayo eyobhonga lapha emswaneni-ke laphana-ke ekudluleni emhlabeni kwakhe-ke uSolly uSolly Moholo laphana-ke eRustenburg. Omunye-ke wabaculi naye-ke uSolly Moholo lona-ke ekade-ke ebesendimeni eyodwa naye ngokwezomculo. So abantu kuthiwa-ke bebegxeka laphana-ke bethi-ke kucacile ukuthi-ke njengoba kade efika ngebhanoyi-ke unako ukukwazi-ke noma-ke una-something ephaketheni, kusho ukuthi-ke unemali ethe ukuthi xaxa, njengoba-ke uSolly Moholo naye kade-ke edinga-ke leyo mali ebeyidingela ukuthi-ke ahlinzwe noma for i-operation. Kuthiwa-ke le mali-ke aqashe ngayo le ubengakwazi kusho ukuthi-ke u-eda ngayo ekuthenini-ke kulokho kade kudingeka kudingwa uyena-ke uSolly Moholo. I think-ke kulokho bafowethu-ke sizophawula ngako ngale ngasekugcineni, kodwa kwamanje ake siqhubeke nalo udaba. Kuthiwa-ke abantu laphayana-ke bathi bekumele-ke lo mculi ahambe phambili ekufakeni-ke imali yezindleko zasesibhedlela. uWinnie-ke ugxekwa njena nje ingoba-ke uname-ke enye yamavidiyo laphayana-ke esendizeni-ke ethwishile imilenze esho ukuthi-ke beyobhonga emswaneni-ke emndenini-ke wakhe-ke laphayana-ke lo mculi esikhuluma ngaye uye wadlula-ke emhlabeni-ke edlulela esibhedlela. Kule video-ke uthe ujabule kakhulu-ke ukubona-ke abomndeni-ke nokuthi-ke abone nomama kamufi njalo njalo. So umcaphuna nje uthi-ke yini-ke ebiyenza-ke ukuthi-ke laphana-ke ungathathi leyo mali-ke ucaphuna la omunye-ke wabantu bebekhomentile ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi-ke yini eyenza ukuthi ungathathi leyo mali leyo okade ugibele ngayo noma uqashe ngayo indizamshini usize-ke uzakwenu-ke obeseshilo ukuthi-ke uxakekile. Laphana-ke uSolly Moholo kwathiwa-ke ushoda ngemali noma ngengxenye ethile yemali ukuze ezokwazi ukuqhubeka ne-operation. Kubuza-ke lapha omunye-ke lapha ku-X kuyona-ke le video kade ipostiwe. So impendulo yakhona-ke ngani zakwethu-ke mina ngokwami nje ngiqale ngombono wami ukuthi-ke esikhathini esiningi uye uthole ukuthi-ke abantu abathanda ukuphawula basuke bengenalo ulwazi, yabo, ngoba uthola ukuthi-ke le video le noma leli bhanoyi lindiza nje ingoba kuyaziwa vele ukuthi-ke abantu njengoba-ke bazi ukuthi-ke kushone umuntu obekwi-public eye. If ever leli bhanoyi lindiza liyomshiya uWinnie Mashaba la liyomshiya khona, ingenxa yokuthi mhlampe leyo ndlela leyo, yabo, isetshenziselwa ukuthi-ke ku-advertise okokuqala nje lapho for i-advertisement, yabo, ngoba inkampani ethile le esebenzise ibhanoyi layo and asimazi lo sisi ukuthi-ke yena ukhokhe malini for i-transportation ekusetshenziswa lona leli bhanoyi. I don't mean to say ngalokho ukuthi-ke akakhokhanga. Yebo, kungenzeka ukuthi ukhokhile, yebo, kungangenzeka ukuthi ukhokhile mhlampe kusetshenziswe leyo ndlela leyo ukuthi akwazi ukuthi-ke kupromothwe indlela noma indaba yalo lelo bhanoyi ukuze nabanye bezokwazi ukuwaqasha lawo amabhanoyi. Akubizi-ke nokho futhi-ke bekungeke kufike kwi-amount lo muntu lo odlulile emhlabeni ebekumele-ke alashwe ngayo noma alapheke ngayo, yabo. Okunye futhi okubalulekile ukuthi-ke kwesinye isikhathi kuye kube kuhle ukublame noma ukugxeka abantu abebe-ne-potential ukuthi bengamsiza lo mculi lo, yabo. La ngizokhulumela phezu kobani, kodokotela, abaholi mhlampe-ke abaphezulu kwezepolitiki njalo njalo, yabo. Nabo badlala indima ethile ekulaphekeni komuntu-ke ngempela odlala indima ethile kwezamaciko, yabo, especially-ke ngo-music nje umuntu engancedwa ngoba naku esedlulile emhlabeni noma sekwenziwa-ke special kuthiwa yini le nto le, umngcwabo, kodwa sekwenziwa umngcwabo osezingeni-ke elithile ngenxa yokuthi-ke lowo muntu loyo kuhlulekiwe ukuthi-ke abungazwe-ke esaphila. Umuntu uyasizwa esaphila, hhayi ukuthi-ke kumele-ke asizakale, umndeni wakhe usizakale ngoba engasekho, yabo. So I will continue bafethu nalo lolu daba-ke laphana-ke kuthiwa-ke abanye bebethi-ke lo mculi-ke bekumele-ke ukuthi noma ahambe-ke ngendiza-ke angabe-ke kodwa esaphosta ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi ubehamba ngaleyo ndiza nani nani, ngoba lokhu kubukeka sakuchoma njalo njalo, yabo. So abantu-ke uyazi ukuthi-ke akukhona izinto ongazenza, khona izinto ongangezenze just because-ke noma ungazenzanga kuyafana, noma uzenzile kuyafana, abantu will say the same thing, yabo. So rather do into wena obonayo ukuthi ijabulisa wena futhi-ke i-benefit-a wena ngaleso sikhathi, because ayikho into ejabulisa abantu ekubeni wena ungajabulile. So I think la they are blaming her, but then-ke for nothing, because they don't know exactly ukuthi-ke ngempela beyisetshenziswa yini indizamshini, what was the reason behind. Akekho futhi umuntu owaziyo ngaphandle kokuthi-ke abantu bengaze bebuze yena directly.
So-ke kodwa abanye bebemvikela laphana-ke bethi-ke asaziwe isizathu-ke ngempela esenzeka ukuthi-ke akhethe ukuqasha indiza njengoba nami ngisho mhlawumbe-ke ubephuthuma-ke kodwa efuna-ke ukuyobhonga naye emswaneni-ke engezukwazi ukuthi-ke abe late yabo. uWinnie-ke phambilini uchaze umufi njengoba efana-ke nomfowabo abenze naye-ke izinto ey'ningi-ke ebezinqubekela phambili ekuthinteni-ke u-music nasemphakathini njalo njalo. So bafowethu by lokhu-ke bengifisa nawe ukuthi-ke ukhomente la kwi-section ngezansi-ke ubeke umbono wakho. If you have anything to say, don't forget to like this video. It's Chef the Soul TV News. Danko.